Police te hian mi puite tan thei to pan chua thina midang te himnan an nun na po an thap hial thin he thil thleng hi police te tan chuan an mangchhia thleng dik ani ringot. The sunburst flowers calling on one day overdue, but I kumsom ni pangami Andrea Hicks Jackson hian buaina hi chu ngaya ani to zo kang zu in na sa ema arui to phei chuan mirap thak takani thin pasal anei na in apasal seldon ne na nun po hi amumal lo hle a anu pui rui thei thin ema wang hian a buaya nu pa in kar chu thatak ani thei lo shim NJ hian mi pa te hi aring lo le boka kumso mi lekani lain pong swalani a damdoi ina omngai hialina lo omani psychiatric care alalawa no pangte ani laya alaka thil thengrap thlak taka tanga aril rukal dik lo pal thei ven nan amamo rilrulam enkulna engma alalo tu emo ina anlo pong swala anlo ti inat man mutu tur azong mekani. Police kumsom ni pakomi Gary Bevel hi atho puitele ama shetu te to phot chuan anza emani a Jacksonville Assistant State Attorney Bernie De La Rionda soidan chuan Gary Bevel hi mi tu po intong se an ngai na hal ema mi tu emotak ni ve ani a midang te ngai ven mai mi te tran puinuam ti emani ati a khotlang poin an ngai natani a no pangte thlengin ana tho na muna po tho puinuam mai ani a heng ami je thatak tak te wang hian mi te ngai san ani bokani akar nung thadu lo hi ani tin buaina ani angai dan hi an ni lo khopa NJ hian aning lutuk to a athin rim hlur to mai ani me ni som paruk kumsang kha jakwa somriat pathuma chuan he ni tin boina awang hian mi in anglo tak pani te chu an in tong don ta NJ hi athin rim tak tak to chuan khuwa amungai lo akar chu avon samaya a glass te chu avoke chuaya aleina te hian akar hi an siam that sakina shelawa enge monile kati chevekang anni khaboi ro se ati ani mana akar chu ati chhia ma se insurance company ten an siam that sakvek abei se yani tichuan police te chu wa call ta a kholaya mi om thadu lo te chu awapu tadaya officer Gary Bevel hi night shift nei me kaloni a kolpa ngai ni tinan don thin ani a lau thong lem lawin rang takin a duty ani angin NJ opna lam chu awa panta a awa thlengta NJ chu zona azo tanta a NJ chuan kakarani a miswalten minlo wak chat sakani ati a officer Bevel hian oilo chan tur anei lem lo NJ chu a ina luta aka registration la turin atir ta a officer Bevel hian a shat lo chu NJ hian ma pun da na lo bo chenwal to ani ti hi ani NJ hian drugs tung changa tele thil danga da na lo bo chenwal to a tharum tho na lama ni lo ma se aum thadu lo awang ani tlang pui jail tan she omati le a tang to lo tur chuan engpo ati theyang a ina a han kala alet le lam hian witness then khat akonga silai mu an om thu anua shiat le ani NJ ron le ma hian an then omami te chuan officer Bevel hi an lo bia a kara vo chelai nge hi kan mu ani imizon tur chu ama nge zo khi alom ti in an lo shila officer Bevel hian NJ ai chuan a then om te hi a ring ta zoka statement diklawa pe ti a sheta NJ ron le chuan statement diklawa pe ti a shia thu te lo shelin officer shwaya tumta a NJ chuan a lo du lo na samai an in be yani ta dera inti boy lo theian ni lo NJ lo ber ani mia walom tan le mol kha adu to lo tuna chuan NJ hian thuthluk na lian takasia mangai ta NJ hi miswal om thadu lo dik takania heti chung hian jelalet le ro chu adu hau lo alet le to lo nan chuan engpo ati ang
kumsang kha chakwa somriat pathuma Jacksonville Florida a chuan kumsam ni pangami Andrea Jackson ikar chungchanga officer Bevel chuan zona azota akar chu miswal ti chhiata apua ma se officer Bevel hian thudik chu ashia man chu ani do ta soiti hriat ani to boina atok meka a boy mek ti a in shebok heta poita ber chu a registration la turin kala silai ne na aron let le hi ani a identification te an hriata an mu chuan jela tan lo nan a in ve nan aking ani mai the jel tan chu a hlau ve ngang ani a chuka officer Bevel chuan full statement a pek thu a lo hretang ngei buka an buai ta ani officer Bevel kara chuan alu tu lawa Andre chuan officer Bevel a oma te chuan a chuma a oma chuan bulletproof om ti a hria ma se a oma bulletproof hi chuan a om bor che aveng don officer Bevel chuan kar hnung zo khongin alu lui tir thei shama kongka kharma chuan Andre chuan chabi ka thau atita a she tak chunga lu ta ni angin ka chabi atita vaka officer Bevel chuan a zong ta a akun lai tak chuan Andre chuan ven himna omlo na lai tak chu alo bituma asilai chula in akap ta alua chuan voi li kapa voi ni dang chu a om bulvela ani tual thana nun ron thak le rap thak takani lua khatizat ka khachuan dam chuangai na omlo officer Bevel chu athita he meichia hi mirap thak tak mi khongai na nei lawani ama do zonga om tu te tan po a mi hlo omani Andre chu atlan chia a thian te ina akalta a thian te hian a taksa le akut vela thi sen te chuan mu chuan motor ko sakin khuwa chwa san turin antita a akal meka maktakani Andre hian midang laka che tatum le a chuan na motor driver chu rokatuma silai lek chuakin I poisa nei zong min piro atile tawak mai Mase vanei thak takin car driver chuan Andre silai chu alak sak theya car pona chuan apai chuak ta deya chuti lai chuan Andre chu lo chuakin manmo takin silai awala a driver chu rang takin atlan ve thunga akap zui le a akap fu talo driver khan asilai khalak sak thei talo se milau om tak Andre laka khan athi ve le mai theyani driver ka fu lo te kha athin rim le na samai Andre khan voi ni akap fu lawani ti chuan kholaya hnuchia anita a ina ho mai lo chu ti theya nei lo rei lo te a man anita a officer ten manan tumpo in adu lawa alo boy le na samaya ma se amitha silai nge a ina mu ani a an manta Andre khan officer Bevel aka chana khan mipa ina manadu lo wangani ama in mipa wangin alo na to a no pangte ani atangin ti du dale pong swalani a hengwanga rilrudik lawani ti in chan him tumma se investigator te chuan atuma achian viau thu an soya jail tan adu lo wang mai a thatani minun rong dik takani anti a ni e he hi atum reng wanga twal thana ani atum reng wangin February ni som kumsang khat jakwa somriat palia chuan thuthluk na siamani ta twal tha po police te thangat phei chu case sang khoba ma se dam chunga tang turati ani officer Bevel mel shat tele achung tele atho puite ta ni ro alung oi thak lo khop mai de drawa om turani jela om mai hi atok lo ti in anlung oi lo sia an soya Andre kha kumsom hi le ti atan nuwa po khan thi tura ti dai to turani ti in anlung oi lo na anlalan tir ve zelani Jacksonville State Attorney Bernie de la Riona po in he case alung chat thak lai ber chu Bevela kanjinga a to lo hi ani khati takami tha nel om police officer thatak mitam tak nuna thak thei tu kha kanjinga a to lo hi alung chat thak tak zetani atia
slowly kisses passing by the river. I've been missing your strawberry